Hello, auntie. Unjani? Ngikhona auntie. How are you, my auntie? Hey mabebuka ku live bazoyibonela nje into elapha ku live. Wait. How auntie? Ofaka izibuka kabe yisula kahle abuyibuza amehlo. Uthanda ukungicona. Umlomo. Ngibulisa abalaleli emakhaya auntie. Bonke auntie no uncle emakhaya. Ngiyababingelela bonke izithando zethu Okhosini FM Mamlady D. Si live ku Facebook uKhosi, si live ku YouTube Dr. Nomcebo Mthembu Network, sikhona futhi na ku Tiki the Talk. Ikhonto ifakayo nekhuluma ngayo manje nenifakano sihleli ingxoxo yethu ethi nje asibaqonde kangcono abantu besifazane sibeseke uma kwenzeka ngempela khuluma into ezokushintsha umzimba wesifazane utetile qhubeka sithandwa sami bezini Mamlady D njoba siziqala inyanga yomama okay kubalekile ukuthi sisho ukuthi ilaphi la wena partner wakho kulazi wena umuntu wesilisa ngoba mhlambe siya transition singena sikhuluma nabo abantu besilisa kodwa futhi sesingomama okay ukuthi wena umnomzane ekhaya wena ubaba wena partner wandomuntu ilaphi lo ngamsiza khona umeseke mhlambe izinto obungazazi okay ngoba asisho ukuthi buka do wrong sithi kodwa mhlawumbe asike sikusize kunendlela obukade ungazazi kanti uyazidinga umama and akakwazi ukuthi azisho ukuthi uyazidinga lezo zinto because yazi abantu besilisa basupporta kakhulu ngokwemali but uthola ukuthi lo wesifazane udinga more than isupport yemali udinga isupport yokuthi understand umzimba wakhe okay udinga isupport yenhliziyo yakhe udinga isupport yemizwa yakhe imizwa ke ibhlungu lobumnandi nenjabulo njalo okay so that is why topic namhlanje sithi ke sizokhuluma nani no baba kodwa mhlawumbe nawe umama ekhaya ukuthi ukwazi na ukubona hawo uyaziqinisile uLady D nodokotela ngiyalidinga ngempela lolu sizo lolu okay so ikakhulukazi nje Mamlady D ukuthi if kuukuthi wena ubaba ekhaya yini ongamsiza ngayo umama alright yes emzimbeni kukhona kodwa sike siqale lokubaleke khona kakhulu abantu besifazane badinga kakhulu ukusupportwa mentally ngemizwa yabo okay because thina sabantu besifazane si relate kakhulu ngokuthi into uyifila kanjani ufila kanjani okay that is why umuntu wesifazane uthi mekhuluma it's part of the therapy kuyena ukukhuluma umuntu wesifazane so wena as upartner wakhe mlalele okay kubalekile ukuthi umlalele if ekhuluma and if ekhuluma ngesikhathi umlalela ungamlaleli ngokuthi ufuna ukumlungisa uyanswer noma ukudefenda okay or disrupt bathi siyankanta hey uyankanta yes what ukhuluma miyeka nkante because you know why angi explain leko ngobudokotela ngesikhathi umuntu wesifazane enkanta or ekhuluma kuwena ekhipha lokho ngaphakathi is a way naye yokwehlisa istress kuyena because ukukhuluma komuntu wesifazane urelease enye hormone okuthiwa ioxytocin manje leyo hormone leyo ihormone esiza ukuthi ubonde now umuntu wesifazane ukhuluma nawe nje it's a way of ukubonda nawe indlela yokuthi asondele kuwena avuleleke kuwena so into uma esuke ikhuluma usuke ngokwe chemical ephumayo kuyena ezama ukubonda kuwena so ngesikhathi umuntu ebonda kuwena yilapho kwehla khona ke le chemical ye stress so kwehla stress ngokuthi ukhulumile so wena as upartner wakhe awumdedele nje akhulume uyomnikeza leyo nto ukuthi futhi phela ngathi umdedele ukuthi nje uyamziba but mlalele if kuukuthi uyakhuluma okay ngoba kukodwa lokho kuyamenza ukuthi ehlise le stress asizwayo ngoba if wena ngesikhathi ekhuluma uyamdidisa uyangena nawe uyamphikisa ngesikhathi ekhuluma uzomenza anyuse izwi uma senyusa izwi sokunuka nale chemical stress ke manje akusekho ukubonda manje sokukulo sekucabana inhliziyo yakhe usiyalimala ngoba uyikhuluma nje lento kuyena ngoba is therapy kuyena ukuthi uyayikhuluma lento nawe uyayikhipha lento engaphakathi kuyena okay